Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo ni Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hakini ki kindiat sngi balalai no, kalami ki jingkano nakaway kalong kami ba, ya ka balatep kerteng kum kakong sngaw bahalen paliar. Ba usordar, jong kasnong umwali ka baha papo upo usam jong ka West Castles District. Ula beno yaka lembat yaki bahiyeng hasem ki jongka. Na po snong na marba, kidang shuwan pai na kasnong nong na, ka baha pa upo usam jong ka South West Castles District. Katkum katamay kubor balayo lom laitu. Ba kani kalong kami kalamudoy ru da ka ijahar persya i usordar jong kasnong umwali. Haka kandai trik mantau bena jemang arajar arpau, haki pulet jong ka langpi atkam. Halor kijing keno bakala syabe nasionong hadin bakalawan pai na kasnong nang na haka nyautrek mentahi ubna jemang. Halor kani kijing keno jong ka kong snow bahalen paliar nakalyang jong sodar snong kasnong umwali uba pibar len simyong ringkat bat uskatri snong uba lestar lan tongni kila pensya syakinong putai kubor ba kijing keno jong kani kalong kome kalong kabamsyong nong rem kendiat ru. Henry kadek tang kajing peta jong kasnong. Ya kani kalong kome bakan syong khop halayeng hapo kasau sngi kumbala peta da kasorkar bat diki bor punya district. Banle iki breu ki barang syuan pai na bar jong ka district. Kalau kata kajing kena jepang song halin palia. Nah, saya percaya kani nama dan jong ikum kasnong. Ki volunteer jong kasnong ki sim lah lek ong ba ya ka ba kedai ban mit nak mardar na. Na po snong ndai ki ong ya ka. Ba kedai ban Siang kau apa yang apa kata sausni nilai dah kabar senang kembang latih bah keserkar kalau terking ya kibre di bawah nomor bah lima pantai bah ini yang COVID-19 don lani don mereka day hok ya kabakan siang kau apa kata sausni mereka katung yang yui jangi kalau penken ya ka hukum jang ngikas senang kalau yang percaya Tengi kum gugulu juga senang, ada seperti senang dan kemudian ya kata kajing IFR juga konsum paling paliar apa yang kam. Ngimdan banong ya kata ke FR namar ngingin semla dua bakla aku menglek ya kata kebab kakak senok ba nglek bang one back ndrei nglek ini senang nglek ya kabadai nagamta bangi lesneu yang nagamta polistrik bagi peniat nagamta COVID-19 makina kena dibreu di bawah nabar di distrik kalau kita bansong khop yang membakasau sengi sengi nagamta kena ke FIR ngimla manongi namar ngim semle ong ya ba nak dakawai kalti dari lekong betang ya kata ba ka tansong khop banyak yang sengi te ngir musnong Ibu kajing repat ia kita biseng iba la ya dan ti hak toka FIR kembang ilui bat kuntam hak toka kubor kembang ilui tengi kerpat ia biseng ba kimdai banda tuklar tan ya ke ai ka benta dungi kum kasnong namar ba hapo usung dungi itu ki ba kento kim sem pat wan ya kendu yangi ke ai kadau ba kata kasnu halin kalau bagai kata bagai senang kalau isu sim ya kai jingkit klik halantir mungkin.